non hejong government ahin pen ke launch pon mate kapang dak pon website Akimi la so website bange pen ana bang phwa bang phitumta chini pota hailo mate arjulong pota hailo la pen a website amen la bang ke my scheme pu helo la pen la so website ko pi posi government atum kaslam nang kok ma mate kaslam imala bange non nali tum la so video detail la so video aro sinali tum thek pon long po athema la my scheme ala nali tum scheme government scheme bange ko ana scheme se do manali tum hodaksi long lapo farmer ahin stame lapen sport ahin tame lapen kapre schemes tame nali tum hodak chongwai ik long po mate details lang long lapo yo la so website ar lo bangke lapen non malom ke scheme Akimi lenang klang pustame pin ana rada tum bange kachini dunde se ki ong mate kilong dunde si kyong ong lasi non pena bangen nali tum government scheme nang ki klang lo pulote la my scheme pulo so website ong dam igon la penali tum hodak pen apply fitta melo mate Akimi nang kili ana schemes tame hodak sinali tum theklong lapo yola hello la pen afrangsi nilimen laki kaduka weta chinilo nilimen laki avinasteron la pen kaduka we afanta nilin pen kardom pajiriglo la pen non kilang bom la bang kenali tum kaduka weta chinilo la ke Karbi 2.0 YouTube channel la pen madu abang fu abang file la bang so channel long jong si nangka humri mi mate la video non la kilang bom polote nali tum abera long thek long nali tum subscribe po tok thek long la dang nali tum berik de no la pen adung het bela janta dui dakan nali tum ber de no la pen all long ko select de no la lopol de monon pinili ajara sonle upload stame nale tum kilang long da prang mate update kilong da prang afan lo la pen pada de pen lang pon nang la so website da hin long dam pen hodak ko son ma detail salam hodak le chethan pon nang la si video start afra nale tum la intro ba nale tum lang iko intro lang dat pen nili adak nang than pon ipit po ko son facility ma la pen ko pipi ma da ke claim neng la bangke nale tum chini po la pen chuning rilo kado ka ve fanta video ke cheng pen ki jut an ke lang fansi chuning ri iglo la pen non subscriber ta nale tum theklong lo kan an ma ke letang lele la si ke le fan 2k ke le fan asap se lo la si 2k nang pe dun sera ra la pen giveaway chipe haipon egon tangte langdam lo nang la penali tum thekloing la screen along my scheme.gov.in la official website lo la non Akimi nali tum la so video description along stame link bang along pol la so link nam long nali tum ber pin la penali tum athengno mate mobile long stame screen long stame la son arjan nang klang ikpo la pen ladak nali tum thekloing ki tok my scheme la son dak dui la pen finding government scheme made easy dak penali tum government scheme mane ri ikmelo la fine scheme for you podim ber pen nali tum dag ri ikmelo la so aprang la so process bani le aprang nang than pon ikpo sita medang son soni nali tum han nili na piklang pon thu ikpo asi chuning ri lo nali tum han kadoka we fanta la video ke cheng ben ki joran kilang thore pon si chuning ri iglo la pen la dak category bang penang andak longing fine scheme basis on categories do yin nali tum dak thek pon long po agriculture rural and environment la sodim edak 6 scheme do la pen banking financial service and insurance dal 31 scheme do la pen business and entrepreneurship adim le nali tum dak thekloing 15 do la pen that 21 bangke education and learning la so scheme do 21 scheme do la so adim education and learning adim la pen health and wellness la so adim le 19 scheme do la pen that house and shelter la sodium le 8 scheme do la pen public safety law and justice la sodium le 2 scheme do la pen science IT and communication la sodium le 3 scheme do la pen that la son thak si skill and employment la sodium le 17 scheme do la pen social welfare and empowerment la sodium le 64 scheme do nali tum dak thek pon long po la pen sport and culture long le 3 scheme do la pen transport and inspiration traction dim la structure dim le 1 scheme do la pen unity
and sanitation la sodim le 13 scheme do la son thak thak sinali tum penang an abang pha bang phitum mangai arjulong le data tek scheme kan an sidum government scheme la bang chini le data tek staminol la so apps ke launch pon bang ke la hello amota ni rin than ni na tum than la pen afang si langdam lanang 6 scheme la agriculture adim langdam nang rural and environment lo la sodim nali tum ber igo dak ber ek jat nali tum mathin la son dak loading po la pen ladak la son thak thak sinali tum pradhan mantri kishan samandi saman nedi la teng si scheme la pen dan dial upaday gramin kusal yosna la teng si lo la pen pm samit wa yosna la teng si scheme la dak pen ali tum la details bangta lang email lo dak pen klar dak pen la pen son thak thak si agri clinics and agri business center scheme ta do the pen the son thak thak si dak central assistance for the time settlement of displaced families from POK and Cham under Prime Minister Development Package la ingsi scheme lo la pen la son thak thak si pradhan mantri kisan man dhan yosna la teng si lo dak bang la an lo la pen akon ali tum beg dam thu igon beg dam det pen ali tum akulang dam thu igon la son thak thak la banking financial service la sodim ta 31 scheme do la CPP scheme la tanali tum dak pen lang pon me po la pen la son thak thak si pradhan mantri mudra yosna la teng si lo dak ta 31 scheme do total son thak thak si nali tum pradhan mantri जीवन ज्योति बीमा योजना ध la pen pradhan mantri suraksha bima योजना अटल पेंशन योजना la pen nali tum la son thak thak si dak penang an scheme dak pen lang pon me po mate lang me po la pen la son thak thak ko lapu business align ta 15 scheme do la pen dak house and shelter adim nali tum lang dam lo pute 8 scheme dak ko pp ma la bang ta nali tum dak pen lang pon ik me po ase nili dak ta nam pek lang pon pon nali tum phan la dak ta nali tum thek pon long po dak total 8 scheme pradhan mantri awas yosna urban la pen garima gher shelter house for transgender person na scheme dolo scheme for working women hostel la teng si scheme la pradhan mantri awas yosna gramin la ta nani tum dak pen thek pon long po la teng si scheme la son dak tak sin nani tum dak pen penang an scheme amen chini po la pen langdam melo mate apply melo yo la son dak tak si dak penang an nali tum categories bang do sport and culture long pp scheme sidama dak ke thom do la ke thom langdam lo nang dak ta ni dak ampik lang pon po sport and culture long bang ke nani tum scheme of sports fund for pension to meritorious sport person lo si bang ke scheme for pension and medical aid to artists la son ta do la pen pandit dan dayal upadhyay national welfare fund for sport person jo la hailo nali tum joy ke penon scheme men dak pen details lang pon long pola pen ko pp akimi scheme ko ans nang le manali tum la my scheme la so protel mate la so website la nali tum klar dak pen lang pon long po mate chini ko la pen non la find scheme for you jo la bang lang dam nang da nali tum details bang nali tum dak pen fill up nang po la fill up that pen nali tum non copy scheme si ki do mala bang nali tum dak pen thek pon long po ngase apranga process nang la chini phanali tum la so video bang ki cheng pen ki jut an nang lang dun ego la pen niliberik po find scheme for you la sodim la pen nali tum asap so dak fill up nang po help us to find the best scheme for you asi copy scheme se ki do manang litum phan la banali tum dak pen lang me po la pen afrang sinali tum la gender banali tum dak pen select monang po male female la pen transgender la son do transgender la pen nali tum male pulo tum male long ber ego la pen nali tum age dak an mala tanali tum dak pen select pon iknang po dak select that penalty tum la ber thek loi next la next adim ber ego next adim ber that penalty tum state dak pen select ponang po state pia state pen ma ko so state pen ma la pen dak hini do sibang rural sibang urban do yin nang tum dak choice ingor resident bank la pen that next ako aber thek pon long thlong ponang li tum next la sodim na li tum ber thu ego next long ber that pen you belong to general ma mate other backward class ma OBC ma mate lason PVTG ma scheduled class ma mate scheduled tribe ma la banali tum dak pen chongwai pon ikon la pen that abera ko thek pon thlong pon ali tum la next adim nali tum ber thigo lason dak thak se dak anon ki thom dalang ka fill up nei nali tum fli dulang yo ka fill up nei la pen fill up tang ane dak
tick sign do elo nali tum thek polong po lapen danarji are you differently able note no bear do no yes the yes bear do no do you belong to minority nilida yes pidun po example lapen next nali tum dakpen thek polong po nali tum student ma kalima latanar question arji lapen nali tum student bolte yes bear do no lapen kali bolte no bear ik do no lapen dak kon arju thulang what is your currently employment status nalai tum dong si employee service do bole employee no lapen self employed do lapen unemployed do nilida unemployed dak select pon lo lapen next bear to igo lapen non hini dak process tulang do you belong to bpl category jong si bpl do bolte yes bear do no kalte no bear do no lapen are you any of the following condition nalai tum lata bear don melo yes no la nilida yes example na claim han nili yes bear do no lapen that non last lo dak skill la dak hini do scheme anal tum dak pen thek polang pon nilifan ing si bang ke dak skill employment lapen ing si bang ke social welfare empowerment la son do yo lapen nali tum dak pen chongwai pon ignang po la hini ang bong pen kulobang ma nili dak ini skill and employment la so bang situation pon lapen nali tum submit iko submit ik depen asap so dak loading ik pon lapen sikho or kamao yo la so puthak lo dak bang nali tum so schema non dak available on nilifan bangke dak nalitum thek pon long pos sikho and kamau la sila sodim nalitum ber igon ber ik det pen dak details nalitum dak pen lang ik melo la so details bang nalitum ko son son wala dak pen pina antok po la pen benefit kopiali man nalitum ta dak pen long pon thai po la pen eligibility ta nalitum dak pen long ik po la pen application process ta dak nalitum tok ik thai po ko son se ka apply ning ma la pen kan an ma la haita nalitum dak pen detail bana alam bana nalitum dak pen chini pon thai po yo la helo alam bang lapen ako la documents requirement lang nalitum la so scheme ka apply han copy pc documents neng ma labang nalitum dakpen lang pon ik long thaipo la son thak thak si lapu ako do thulang and pine jong si kachini kang tung pol nalitum dakpen question arju thumilo yo la helo a process make lapen mo ko son si ka apply pon neng ma la dakpen labang tanili nampik lang ikpo lapen check ability nalitum dakpen talang melo ability duma vema non la so scheme sulima sulilema la bangta la bangka nalitum dakpen chini ik thai po lapen la son dak thak sin nalitum dakpen ako kaprek scheme jong si apply to iblu nalitum apply to melo la dakpen lapen details salam nalitum dak chini ik thai po yo la helo process bangai la so a website non head jong lang ke launch pon mate kapang dak pon mate kapik lang pon yo la helo lapen mo Akimi jong se ako scheme ang thuplen nalitum so apps lang wang lapen non copy pi scheme si kidoma ko son sona dim mala bang nalitum dak pen lang thu ing melo mate check melo lapen dak lang dat details da chini dat penalitum apply fit ta melo yo lapen nalitum hanon copy scheme si available mala bang kanalitum dak details bang pen nili fill up so nalitum theklang lo nalitum matheng no masin nili fill up lo son thak thak nalitum fill up mala pen details salam chin dat pen apply fit melo gan cholo pinya video long bang la so video kilang penalitum asap so westa chini ikpo mate thegi ikpo pusi ning thelo lapen apra process bang kai planning la hai bang nili na piklang pon thupo update long po asila son thak thak video kilang long bomya panalitum labang so youtube channel bang ching hon pen subscribe ingon lapen video kan mo share ingon la sipinya video long mala ancholo dume thakme kadu kave Karbi ang long arat kilang do an panstame nili hin mate Karbi 2.0 youtube channel hin pesta kur wangthu